fedha zinatusaidia kupata kila kitu tunachokihitaji. Na tena Mungu alifanya mzuri, akasema tufanye kazi. Na mwenyewe alisema tufanye kazi ni Mungu mwenyewe. Wakati alitia Adamu na Eva mshamba la Eden, aliwaambia walilime, si aliwapatia kazi. Na anasema tena asiyetumika na asile. Lakini kupenda fedha, hata watu wanasahau wale waliowaongoza kwa neno la Mungu. Unasikia? Kutoa sadaka. Wanawahubiri neno la Mungu la kuwaonyesha uzima wa milele. Na tena watu wanasahau ya kwamba tuko wapitaji. Pesa ambazo tuko nazo ni nzuri, lakini ukumbuke kama uko mpitaji, tena uko msafiri. Hizi pesa ni za ulimwengu, hazitaenda kwa ile nchi ambayo tutaenda aimo. Hizi pesa zitabakia hapa hapa. Wanasema wenzetu walizikula, walipenda chakula wakakula, lakini hawakuenda nazo, na sisi hatutaenda nazo. Pesa tuzitumikishe kwa kazi za Mungu. Pesa tukumbuke wale waliotufunza neno la Mungu. Pesa zifanye kazi katika familia. Tusitawanye pesa zetu kwa vitu visivyoshibisha. Pesa zifanye kazi ambazo zitaletea Mungu wetu matunda. Pesa zinatuma watu wamelala usingizi, wengine hawajali hata kuingia tena kanisani. Pesa tu. Hajapata nusu ya kusema niko na pesa zenye zinaweza nikimu maisha yangu yote, nitaweka sasa, nitastarehe, nikale, nikwenda kula mpaka nife. Kupigania kwenda kwa makazi, fanya kazi, hata siku ya kuabudu watu wanasahau. Na neno la Mungu linasema ya kwamba tusiache kushirikiana. Pahali tunakutanana, tutatiana moyo kwa ajili ya neno la Mungu. Linatuhimiza tena katika safari ya kwenda mbingu. Nchi ambayo tunaishi hamo haiko yetu ya kudumu. Tukiangalia, tuchunguze. Wakukuuliza mwenyali zala tate wa tate yako alitokea wapi na ni nani na jina lake na alikuwa anafanana nani, hautajua. Alishaenda. Labda na baba yako alishaenda sawa vile baba yangu alishaenda. Tate yangu alishaenda na tate alishaenda. Pako wapi? Walitoka mwa hii nchi sababu hii nchi haiko ya kudumu. Hawatabakia ndani ya nchi hii. Upende usipopenda, na mimi nipende nisipopenda, tuko wapitaji. Lakini kuko nchi ambayo imeandaliwa wale watakaoshinda dunia na shida za dunia na dhambi. Kuna nchi ambayo itakuwa mpya. Watu wataishi humo milele na milele, hawataona njaa tena, hakuna kiu, hakuna jua la kuwapiga mchana wala mwezi usiku. Biblia inasema, inahakikisha. Sasa ndugu yangu, wewe ambao unanisikiliza asubuhi ya leo, acha kutangatanga na mambo ya dunia. Na tuwaige wale waliotufunza. Wanasema tuige imani yao. Kama wewe ni Katoliki, haya mambo ambao unakuwa kamo, huyu mwenyewe anasemaka mama, maser, si vile? Sister wa Katoliki. Sababu gani hauwezi ukamuige? Uende ukamuulize sababu gani yeye hawezi kusuka zile nywele za mrefu za bandia na zitie. Siyaona sister au ule masere au mama ule wa Katoliki anavala ovyo. Mabinti wa Katoliki, sababu gani hamwezi kuiga wale wa sister? Simuwaendie muwaulize sababu gani wao hawajipambe? Si wanawafunza neno la Mungu? Na nyinyi mabinti wa Pentekoste wengine, sababu gani muweze kuendea wa mama wa Pentekoste wale ambao hawajipambe? Leo vitu vinaharibika, vinageuka, wa mama wanageuka. Waliwafundisha neno la Mungu vizuri, lakini mambo yote yanaharibika. Ungejua kama mwili yako hata uipambe namna gani, uifanye namna gani, kama Mungu hakukupamba ni bure zaidi. Mungu ndiye anapamba mwili wa mwanadamu. Kama hautaamini Mungu vilivyo, ufanywe imara kwa neema,
ile utapitwa na wakati. Kuko wakati utafika ile vile vyenye unafanyaka binakuchoka. Binachokaka. Unakutana mwili yako hauko mweusi, hauko mwekunda, hauko blue, hauko mweupe, unakutana hakuna mafuta yenye utatumia tena kusudi urekebishe tena mwili ipate forme ya mzuri. Huyu mwandishi wa Ibrania aliwaonyesha, aliwafundisha, aliwashauria